Tao askalo chung zo to sina hiya machomu Parthi Singh Rabina Tandon Farah Khan Soni Gautamo Bob Riket Hamra Bro Committee so kemo e soni khawno e bro sapi yem nuilewo Christian oni khabra bari sari ha tmabi ke bro khasari mi ye chung suha sinke hallelujah mo siphie tong ye ake bro kono abokau thaini ortho saphie tongmo arbo bro sidau sia doye ke isoni kau ake isono saphie nuile ha bible bude ke sayomo tongo bode ke hasu kahamno tangyo ne mas no si ye tang ya ke bungle pap khemi se ye James chapter 4 verse 17 no chung no hallelujah himole praise the lord himose e sono bazuyo tong tho himosa chini kau bu wele chini christian rawni ke nang thmo bai e sono man timoma kau thai se Abu brigade hamrao e sono bazuyo mo kau thaino kau thai snu bai ki brao sayam nuile ha aro ongboye chini christian raw bari khasa bobai khadugu nang mo bai ongle ha akhe brao no ko fir kheo ha brao iso ni mungno tuye nosto khemo sabi moni bau ye brao no fir raw kheo ha arpho yagwole rabina pho khoma sai ha bongtang dera moni bau ye sakrom moni bau ye akhe Farah Khan pho khoma sai ha akhe Parthi Singh pho bong sakrom mobile dera ya moni bau ye khoma phono sai ha akhe chini christian raw pho khoma riyak nai nawo bodino chungno pho isor bai khoma riyak nai ye chung sia singkhe hambai bible sayamo tongo apo pai to mo sal so phayas kangse bro bang mo isor no chaya ye bacha granai first Thessalonians chapter 2 verse 2 chung nuwo naiti ro bible sayamo dino isor ni kau thaino toye sapi pa ye tongnai bro bang ma tong pa isor no chaya ya ong ye Pechal bai hiye neugru ye sayamo kau ro phono tong pa ha ron ching pho chung simai ha pai to mo sal le ta wo sei isor la phai nai sam phai tong ha zai ong so ye